Kameo mwenendo ukagerearo ganyari ya moda makana rangaya maodo mode nirawatire rumane wa mogoda kamodenyo ganyari wekera keodo oke mwetu wene ore otoa nyongara ine tunwa twao Erohimu ale okeiteria modenya omwetu yuwale awe gale na kuleole onewe andu agithora imwekuo mukofiti mamwekuo tondu Ngai e muoyo. Naitwa Ann wa Muratha, our governor Dr. Kimani wa Matangi, MCAs ambao mko hapa siku hii ya leo, pamoja na chairman na watu wa Nduthi na wananchi wote, nataka kuwasalimu hamjambo. Jambo la kwanza niseme ya kwamba nilishukuru sana mwaka uliopita kwa wale ambao waliniamini na kaamini ya kwamba nitaweza hii kazi, wakaamua niwe mama kaunti, na jambo hilo sikulichukulia kwa mzaha, na mshukuru Mungu kwa sababu hiyo. Na niseme hivi, kwa sababu dakika zetu ni chache sana, governor amengojewa mahali, kwa hivyo sitaki kuchukua muda wake sana. Lakini ningetaka kusema mambo mawili tu. Ya kwanza, katika siasa kumekuwa kukisemekana Githurai ndio gateway ya kuingia Kiambu, which is very true. Halafu sasa tuache blame games, kwa sababu sasa mlipojipanga, kujipanga ndio amkuwa mmejipanga. Mpange kampango kazuri kakuchukua kilicho. Wacha niseme hivi, adwa duthidi kwenda kuga ate mukihotherwa oru ninywe mwahotherithirie tondu haria muracanokeire muramenya riu no tugeire kamutaratara ge gututwara haria turathie. You decided to get a sacco. Na vile ningetaka kuwaomba watu wa Nduthi, kama hii sacco itawasaidia, msiruhusu siasa kwa hii sacco. Hii sacco isiwe sacco ya siasa. Hata wanasiasa mkitualika, invite us as friends. Nimesikia chairman amesema anataka kukua member wa sacco. Msimuweke hata kama mnampenda. Aletage pesa akae huko. Ndio sasa kila mtu akija hapa anawapanga. Lakini msikubali akuwe member. Akikuwa member na unasikia aliazimio, sisi atakuja kutuharibia. Kwa hivyo akituharibia sasa, tukisema tunataka kuleta Rigiji, anakuja anatuharibia mkutano. Kwa hivyo sasa tunasema mkitualika, sisi tunakuja, tunawasupport. Mkitaka siku ya chairman, mnajua yeye anakuwa na serikali yake, mnamuita anakuja anawasupport. But msikubali kimaboy child, mnajua ninawapenda. Tafadhali msiache hii programu yenu ingie siasa. Mlikuja kwa ofisi yangu viongozi wenu na tukaongea. Jambo lile ningetaka kucorrect ambao limeongewa hapa. Watu wakiwa na mpango husikizwa. Mlipopanga mpango, mlikuja kwa ofisi yangu nikafungua. Nikaenda bunge, tukakutana na mheshimiwa Keng'ara, akaniambia hata kwake mumeenda. Nikapigia governor simu, akaniambia hata kwake mumeenda. Tondu Gikuyu kiuga mwana wekeo ndara muthambia. Kuria guothe muraringaringire ni turahingurire mirango. Muratwera murenda tumuteithie kubanga mucemanio moke muraunti, ni turamuteithia ka tutina muteithia. Ni ndiramuheire mbia cia kubanga. Keng'ara ni aramuheire mbia cia kubanga. Governor ni aramuheire. Very true. Kwa sababu mlikuja mkajileta tukapangana. This means wakati wowote ambapo mtakuja na muwe na kampango, mlituma viongozi. Hata niliweka picha zao kwa mitandao, watu wakaanza kuuliza kwani hawa ni watu wa Nduthi venye wameng'ara hivi. Nikaandika hapo ni watu wa Nduthi wale wanajijua. So can you people now that you have known the value of your votes, mumejua value ya kura zenu, na sasa mumesema hamutakuwa mnaketi tu mnangojea kuja kufurahishwa. Sasa ni mseme yako kampango mpange vizuri. Certificate ikishatoka, mipango ifanywe, accounts ziko. You have to get the value of your votes from every leader in this county. Na hata beyond. Kwa hivyo hata sisi mkituitisha rais tutamleta aje our support. Mkituitisha deputy president tutamleta
aje wapatie support, kwa sababu hata sisi wakati tunawahitaji mumesimama na sisi, and we don't take it as accounting, we don't take it for granted. Na jambo lingine ningetaka kuambia ni ya kwamba tumekuwa tukiongea juu ya issue hiyo ya one man one vote one shilling, na watu wanasema tulinyamazia hiyo neno pale kwa bunge. Hatujalinyamazia. Vile tumefanya ni kuangalia, tunaangalia, tumetafuta experts watutafutia uzuri wa one man one vote one shilling. Ndio wakati mwingine ikikuwa sio sisi wengi sana, hasara na faida yetu itakuwa nini? Tusiweke kwa constitution kitu ambacho miaka ijayo itakuja kutuletea shida. So we are looking at the formula. Hatujalala, na wale watu wanasema tulienda kulala, hatujalala. We are still looking at the formula, what will happen tomorrow. Wakati hatutakuwa sisi wengi sana, then kutakuwaje? Tuangalia hiyo formula. Once we are done, we will sit na tutaongea vile ambavyo inatakikana kuwa. Kwa hivyo hatukulala, tumepanga. Nimalize na kusema hivi, mimi kama mama county nina mipango ambayo mimi huwa nafanya. Nimeona watu wengi wa Githurai wakiniuliza mbona hujakuja Githurai. Sijafika Githurai kwa sababu constituencies za Kiambu ni 12 na nilianza juu. Nimefanya Kikuyu, nimefanya Rari, nimefanya Kabete, sasa ninaenda Thika, alafu nienda Gatondo South, alafu ndio sasa niweze kufika pande hii. Na vile ningetaka kusema ni hivi, kazi ambayo mimi ninafanya ni hizo tu za kusupport watu na maisha ya daily. Kazi ya mama, mimi sinanga pesa nyingi kama governor. Simesikia governor ndiye akona pesa na akona mingi pia modo ne ale. Habia modo ne ale kwa mwamuona mukamenya ni muona pia. Niye twakwa no to nini. Todo tare uniyo na tha isikere agomwerera na tikomwerera niye ndakwiranira. Nyenda kunengera andu kiria ndamera. Saa hii sako mmejipanga vizuri. Mahali ambapo mtapanga next week ndio mtakuwa mnakutana, mtakuwa mnafanya mipango yenu. Mimi kwa ofisi hao tulipangana nao, niko na hema moja ya kuketi watu 100 na viti 100. So mtakuwa mnaketi kwa hiyo hema, mnapanga mambo yenu na mnaikodisha kwa watu wengine, wanaleta kakitu, mnaweka kwa sako, mnaendelea kujipanga. Na hiyo sasa ni kwa watu wa Nduthi. Mimi ni mama county wa hawa wengine wote. Kwa hivyo wakati nitakuja kwa hii kiwanja ambayo chairman anasema watu wa reli waisonge. Na chairman ni gwenda gukwira andu matireiyaga migoda ya thirikari macoka okakuga reli ithonge. Reli ndiguthonga, governor ni atie migoda ku andu mathiete makaiya, governor ni atunya ne migoda iyo na tumurugamirire uyu ni wa reli. Uyu mugunda ni wa reli. Andu aria moete migoda ya muingi na yatua guthigithwo mukaga kuhuthirwo na inyuĩ to moka kumuhuthira tiwai ne ndamba morerwo mundu kiria kite mugoda-ini wa muingi aikire akimenyaga. Watu waondoke kwa mashamba ya public, watu wasaidiwe, watu wa Nduthi wapate mahali pa kusaidika. Lakini shamba ya reli wamechunga yao. Sasa counties zilishindwa kuchunga yao. Governor, sasa ni wakati wako wa kunyakua mashamba ambayo ilikuwa ya serikali, irudi kwa public, isaidie watu. Na kwa hivyo mimi jambo ambalo ningetaka tu kusema, mimi nimewaambia na sikuwagi na pesa nyingi, hata kabasari kangu kana kuwaga kadogo hivi tu kiasi ya kwamba kanatakikanaga kaguze hao wako pale chini, katoto kayatima, katoto kale. Sina mingi kama ile ya governor anapeaga kila mtu. Yangu ni kale kadogo kayatima kenye kadogo akaja sijui kalirudi kamekaa nyumbani miezi 3 akajarudi. So hizo ndio basari zangu mimi napeananga, na zikuangi mingi sana. Na siku ya leo zenye niko nazo pia nitapeana kidogo tu, hizo ni wagawie. Sasa zenye zimebaki nazo kwa sababu tunapeana January, hako kabasari kangu na wagawia tu. Timu hii sasa leo niko na fomu zenu za kupeana 50, mutafute hutu wa tutoto. Na tafadhali don't bring your friends, tafuteni nako katoto. Sasa nyinyi kishawapea hizo, wale ambao si wa Nduthi pia niko na basari yao kidogo, nitapatia MCA Dona apewe zake na Zak apewe zake, watu waweze kuangalia hizo. Zangu ni za tutoto hutu very needy, wapewe za na si kesho, saa hii tuache na hizo form mujaze na zirudishwe kabla sikukuu ifike. Tukikula sikukuu tuwalete checks, ndio watoto waanze kurudi shule, tumalize hiyo maneno yote.
Na jambo lingine ambalo mama kaunti hufanya, mvua inanyesha. Siku ya kesho, kwa sababu Monday na Tuesday mitihani inaendelea, siku ya kesho mimi nitaweza kuleta tank ya kutafuta maji ya 10,000 liters katika shule zifuatazo. Manguo Primary School iko Kiowot. Hii mvua isipotee siku ya kesho, ZAC kuna tanki itakuja huko ya 10,000 liters. Na shule hiyo ingine ambayo itapata tanki ya 10,000 liters ni Githurai Kimbo Primary School na bado ni Kiowot. Nitakuja kulaunch mikutano ikiisha, lakini kwa sababu tunataka maji iwe ikianza kuingia kwa hizo mambo ambazo ziko, tuendelee hivyo. Wale ambao wananiona mimi niko kwa kamati ya education, na wale ambao hunifuata juzi waliona nikiongea juu ya hii shule ya Kiu, na nikaambia waziri chunga sana Kenya kitakuja Mweki, na nikaambia waziri, wale waliniona kwa TV, waziri chunga cukuru ena ciana 5,000 primary eka-ini imwe, ucio ni ugwati utahana urio hana twetereire hau. Akasema ameamua, na pia naona hau heragwo no mugunda wa Irwo, niguo ni mugunda wa cukuru wa Irwo, ciana cikarage eka imwe na igaikara hihinyanite nigetha nie na andu akwa twegune kwindo ingi ikareria andu muthenya umwe. Ota cia njohi ndirathie ngiugaga murugi wa njohi ucio raruga akenderia ciana citu tondu mane muthure nginya ne tiri uyu njohi yo no ekanina gwake ndirio kenaga ukiona njohi ikinyua. And finally sasa tumeamua tutaleza hizo tank, na nikasema ya kwamba mambo ambayo mama kaunti hufanya sitafanya hapa Githurai. Kwa hivyo wakati ukifika nitakuja kwa the same ground, tutatangaza, tulete vitu zenu za mama kaunti, wamama hawa wachanga tuwawezeshe kuanza biashara ndogo ndogo. Ndio nao hivi unaona wanaongea mingi, sio kupenda, ni pressure ya maisha inawasukuma sana, wanasikia kuongea sana. Ndio kwa hivyo ukisikia akiongea sana wacha kugonga, ni pressure, wacha kunyorosha. Pressure ya mama inatoka kwa mdomo, na pressure wanaume inatoka na kugonga. Tafadhali usigonge, wacha kaongee, ni maisha imekuwa ngumu, lakini tunaamini itakuja sawa. But before we get to where we are saying we going to support these ladies waweze kuanzisha mambo yao. Na ya mwisho nimalize sasa ndio governor aongee. Ningetaka kusema pia mimi nataka kusupport hii sako ya hawa watu, na ningewauliza kama vile nimewaambia, keep politics out of this sako, ndio muweze kununua mashamba mohikia tunia ya macokie ndimo thaithe tu andu aitu nigetha ona ciana cianyu ikagia kuria gwetagwo kwanyu. Atumia anini ne gwenda kumwira twena irua rirathie na mbere. Atumia nda muthaitha tiga gutinda ukinjuria wa muratha, my brother ni murevi no he irua no kuheto ni muru wa nyukwa aya ngimehaya matingi kuheto tianyu muhoe tu muru wa nyukwa ona ko atinda haria Githurai akinyua muhoe irua tumana heo irua nacio niega matihana aya tukora maikarite nyumba maiganeire maguru etagie kiria kwenda ucio we bara umuneago matano agatinda akiina ku Githurai kigima ndauga Kimani wa Njiro witu arue na hona icike ciothe ni ngoma undu ucio githitu wa bata andu acio barenda kwendwo na kwamukirwo ni ithuĩ na gwikwo wega. So I want to stand with this circle ikianzia and underline, keep politics out of this. Wanasiasa muwe munatuita na ndamwira mutikagerie kuingiria chairman thĩinĩ wa sako ĩyo arehe mbia akarehe mbia mukahota kumenya na mugwika mwamuingiria sako ne mwatulimiti tone mwakigwe ithuĩ tutithia bare mwanake no igwe ni muregani no ndamuthaitha na ngamwira na chairman haha ne ngukwira tone nyu athuri a ruriri. Chairman, I still want to tell you these things. Ndorere iria ingi turaumia ithurano marecokaniriria marauga na ithuĩ, and we have a bargain for our community. Nĩngwenda gũthaitha rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ njarĩtie na arũme tondũ inyuĩ mwe mũng'eng'ano mũingĩ wa ũtongoria. Ndĩmwĩra na ndĩmũthaithe, it is a time you brought this mountain together. Gĩkĩ nĩkĩo gĩhinda gĩa kũrehe gĩkĩ kĩrĩma hamwe, na ndĩrarĩria arũme a Gĩkũyũ arĩa othe me in power. It is time to bring this mountain in order. Athuri a kĩama rĩmwe maragia makaria ũgathikĩrĩria arĩa maroiga, no rĩu ũgacoka ũkaigua wametia atongoria nĩ aingĩ nĩwenya hora ndiri nao. Rĩu nake chairman ndĩmũthaithe na ndĩmwĩre ũũ, kĩrĩma gĩkĩ kĩrenda kwaria mũgambo ũraiguĩka. For now arĩa tũkĩrĩ mwena ũyũ kĩrĩma gitũ kĩrario nĩ Rigathĩ wa Gachagua tũgathikĩrĩria tũkauga.
Leo nake mwachia mani tondu mutikienda kuhura ruhire wa mwena ucio ndagwete tondu mutienda kurakaria chairman. Era irohero deputy president. Tondu na ithuĩ tũtimutigĩte tũrĩ o hamwe na inyuĩ. Maũndũ no mekwagira mana no mũrĩũka mũtũhũrĩre rũhĩ haha. Tũrĩũka haha na Rigathĩ Gachagua tũmwĩre nĩ muona ũrĩa twĩkaga. Na hĩndĩ ĩyo tũgeta nginya chairman tũmere andũ mathiĩ kwao. Andũ matigae gũtinda makĩrũmanĩrĩra nĩ mathiĩ kwao. Rĩu koguo chairman tondũ nĩ ngeire kanya ga kwaria thutha waku. Ngai nĩ mwega ndũngĩcokia. Rĩu tondũ ngĩrĩ mama kaunti rĩu gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũthuri ũngĩaria thutha wakwa tiga ngavana. Rĩu chairman ũkĩiganwo nĩ ũhoro ũcio rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũiganania kĩrĩma rĩa kũrĩbanga rĩu tũtirĩ ũhoro wa Azimio wa Ngandũ na nĩtwakĩmũhotire rĩu ikarai mũmenyete nĩ twamũnyorothire rĩu mũke tũteithanie tũteithie andũ aitũ. That is what is very important. And now without much ado, I want to take this opportunity to welcome the governor of Kiambu County, the one and only Paul Kimani Wambatani. Muriega Jesse mwekuo mwe sawa mwakiga muri sawa na no amenya nduthi uria ciikaga mundu na guku uguo mwekuo na nĩ mwagĩthurwo na ngaithei uguo na guoko kuria guothe muri kana tiguo na ndĩrakĩona mwĩhumbĩte yeru no yeru kana no kĩbindi no kĩbindi. Okay, wa mbere nĩndamũcokeria ngatho mũno andũ a nduthi. Murenda twarĩria na Gĩkũyũ kana Gĩthwaĩri? Nataka niseme asante sana kwa watu wa nduthi wale ambao wamekuja katika hiki kikao, na pia namshukuru gavana wetu hapa wa Matangi, His Excellency wa Matangi. Kuna Muratha hapa, wa Muratha my neighbor. Na kama hamjui hawa watu, hata kama mko pande hiyo ya Kenya Kwanza, bado nyinyi ni marafiki zetu. Huyo gavana wenyu hapa, gari zangu ya kwanza, ya pili, ya tatu, yeye ndiye alikuwa ananiuzia. Na hiyo ya mwisho akanipatia bure. Unaona? Huyu naye wa Muratha hapa, wa Muratha uniangalie tafadhali. Maito wa county niona waigua ndekuria kwa baba ri ndikona thina ndikuiga baba haha kwa ha tare unenie principal wa Azimio de haha ndakĩrĩria na maũndũ matingĩthũka mũndũ itu tare haha ri haha nĩ handũ mũkwenda mũmerore biũ. Your Excellency Governor wa Matangi, inegana rĩrĩ ũraigua haha thĩinĩ wa Kiambu County nĩ ũkwenda at least thaingĩ ũkaringa ngundi ya andũ ũguo, ũkaringa ngundi ya andũ ũguo, na nĩ ũkũigua inegana rĩrĩ gũthirathira. Wona kanyamũ wona hechira rĩndĩ waria mũno haha auga atĩrĩrĩ nĩ ekwenda gũtwara ngari ta icio itwaragwo nĩ mambunge. Ona ithuĩ no tũthũre, ona ithuĩ no mũthũre. Nĩguo na kabajeti gaka gagĩthondekwo rĩ, gatithondekwo ka milioni ta 50 igaikĩrio andũ a nduthi hau. Gavana na inyuĩ mũgĩthondeke sako Kiambu yothe rĩu mwĩha mũikĩrio ka 50. Ona gavana no arore one atĩrĩrĩ andũ aya nĩ ega mũno ĩ maikĩrio ta igana gĩtiguo. Rĩu hau nĩ ũkũringana ũrĩa mũkũbanga wĩra. Otherwise niĩ tondũ arĩ mũndũ wa nduthi rĩ, nĩ njũĩ mathĩna ma nduthi. Gatuthi nĩ kahoragio mũndũ agĩthiĩ nĩ mwene nĩ njũĩ gatuthi nĩ konaga kĩndũ 500 magana kĩ na wathiĩ mũno ngiri kana rĩngĩ ũkaumĩra gatiguo. Maũndũ macio ma ũhacũra rĩ, macio mũraragĩrĩria haha mũkiuga ũhoro wa bottom up rĩ, nĩ ndĩmoĩ mũno gatiguo. No rĩu rĩ, Your Excellency Governor rĩ, angĩkorwo kitambulisho gĩkwenderwo 2,000 rĩ,
Girisigana. Gitambulisho ni tondu ndi mwena woregani ri. Gitambulisho gikwenda gicokio hari igana tu. Kana tiguo. Eno ngirora andu aya nduthi ri. Amwe kauga andu aya ri, andu aya ni andu ega muno. Marute wira thiku 2-3 matire kurihio handu. Kana atia? Ndetiguo. Na nduthi ni ikuruta wira. Na wando aya mbathi ri. Gavana ri. Kotangimera mageragire bara kurio guo. Matigo kendine na jesido. No riu ni macio ni maundu ma kuiguithania githe tiguo. No mangeiguithania ri mageragire bara ri. Na inyu muonaga kuria ri. Kwina thina uriku? Tarau ndiratuikire chairman wa Mauti Kenya ri. Wanyita. Ndiratuikire kandi natuika. Mutikahinyereria na kia Mauti Kenya. Andu ni marorwo wega. Na ndiracoka ndirerwo ati ndiri mushara ni inyui. Mushara niki? Na wabici ri. Hatire wabici ya chairman wa Mauti Kenya. Wabici ni nie nawe kathiguo. Riu no muhaka turute wira. Ndimuteithie gavana kurehe uiguano wa county. Mzozo wa ma MCA ri. MCA no agiri 8 hau uguo. Gavana. Giri 8 ogecihurira mathabu haha akioe nyumba ya giri 20 ri. Ndegia na muhiki umwe kana eri hau ri. Nona hau hathire kindu hau. Hau hathire kindu. Niwe nawe ri. Gucagia andu aya. Kama hingira kanyumba na hau. Maundu mothe ti ma thirikari mange ni maku. No horo ni ukwage. Inde fakti wa matangi. Ndirari na ma MCA maya 3 majereire. Nyumba gwakwa na ndiramathinjira. Ndegwa. Maranjira gotangithi kwa matangi umwire atiriri. Ile tutire na thina nake. Ndureke oke atubange wega biyo twatua kuria kanyamu akareka turie. Tarau makauga atiriri. Ni umahingeire biyo. Rimwe mundu ni ahingaga ritho guo. Maundu magathie na mbe. Kana atia? Jeshi twekuo. Ndimurihaga license cia ngari. Cia nduthi. Iyo na rimwe mugakiheo free mugithie free. To muri andu wega. In fact kura iria mwaheire wa matangi ni nyingi muno. Ndwanyita. Na muthie na mbere go support atongoria ya anyu. Ndiye ndiraugire ndikwenda kumenya kana mundu ni wa Kenya Kwanza kana wa Azimio cigukuranira guku thii. Cigukuranira ki? Ona mwathani augire atiriri uthamaki wa Ngai ri uhana atia? Uhana uguo. Thawani na ngano ikurane. Riu mwanyona haha tire kundura na matharau. Mukamenya ndio haha ai. Na no ndiraikia thauti handu hariku. Kana thiguo. Ndigetha tukoragia andu akiuria atiriri. Mwaugire ni mugaikia bilioni 50 guku kwa andu anduthi ni muikitie. Thaici ndirona passport akoti ya girinya riu au macigana mugwanja ya giri 12 ira irari 6 giri 12 riu ri maundu maya your excellency governor nimo kwenda murore tondu riri ni kunyitanire pu ni kunyitanire ki ona atumia angĩ nĩ kũra marora haha nĩguo no nĩ tauga atĩrĩrĩ bara yothe your excellency ndũkanahenio nĩ mũndũ na mĩkora ĩyo yothe ĩgũrigicĩirie hau ũguo. Bara nĩ nda nĩkĩ nĩ nda kana tiguo tondu andu aya ri ni marenda kurera ciana ni marenda gwika mundu ni arenda kugura kaburoti rora andu aku wega wone haro na ndukunindi mundu wa nanja guka kubanga wira wa muratha gitiguo hau kaide mwira kaundu kamwe kiria tukwenda ni unity kuma Kiambu Mauti Kenya yothe Gikuyu Embu na Meru tunyita na wona twanyitana ri maundu ni makwagire andu anduthi ni tukumusupport na ri tukunyitana niona ndikwenda kumenya we wa kiama kiriku kana we wa bottom up kana we wa ko kana ko
na niĩ tandine tenie principal wa Azimio ndeha ndugamereire baba nduhagamire ki ndoe baba no aragikura ena miaka 80 riu nekio aranduma njoke nako katiguo riu mundu ne ikaraga na muthuri rimwe nigetha akamuhoyaga kirira no ti kuga ni njira njurite ndi sawa ndaigua mucemani wa nduthi ndiha tareu ri kiria ngumwira ni unity turute wira twina ki unity tigai kwenda andu maume kaunti iri ingi Murang'a Kiambu na kuria kungi guku moka kumubanga rekei andu mabange maundu mao ma inside tikuga ati bara ici ni irakenia andu muno tondu kwitu mundu tungi turacocera bara muga your excellency kwenda uria tiriri bara ici ri no Kiambu no haha Haembu na Meru na ndukaigua bara ici outside Central Province niki haha hena kaundu hena kiundu na mwaingirio box iyo ri mwigukora Indian Ocean gatigwa njugu leo hau munyite muno ogwo ngwenda munyite gavana wanyu wega tati gavana wanyu ni gavana witu nie ndi wa Kiambu ngoragwo haria hetagwo Nduota hau muno ogwo kura yakwe ngi ndare ya guikia na guku zikagia haha gavana na hawa muratha gatiguo ogwo ni andu afata muno na ma MCA mari urona haha ni andu afata maheo gitio ona kanda ino itu ihaha ino mumirore wega muno iyo ni afata haha ni ndokaga handu ndaturaga haha gavana ndaikara Kamawe ndarihaga ciringi 50 guikara Kamawe ngoke hana mugithi uyu ngathi gukoma mwiki ogwo ni ndi wa before guku jeshi ino ni ndi miwe guku guothe ona no ndikwira na maritwa no riu ri mutigainegene gatiguo mucaria andu representative haha ni njui gavana ni mundu wa bata muno mungimukora wabici ri tari guguo mwathurwo ta mwaura ri mwaureha riu matiguthio the riu mathio aya mathurwo mathii makore gavana tene tondu ukagira ringi 11 niwanyita njigua gokeraga 11 akanyuaga cai kuu ofici muri muona gavana tocio ni njigua gavana na rimwe ngiuga ni ngwenda guka chonjo ni ateithio bara ici ni itigano nacio ingi ni cio guruki na itire handu igutwara andu itire handu igutwara ki niwanyita mundu ogo ni athurirwo Kenya Kwanza ni athurirwo Azimio andu ni marute we na matiga maundu maingi ma gutinda magithumbura andu riria mureka uguo ni development murathukia mukonaga mbeca cianyu handu haingi rutire wira ni gucoka iracoka ni undu wa ha katiguo na riu kiria ngumwira andu aitu mwaruta wira na atongoria aya ni muguthii handu haraihu na mware mone gukinya kuo ona ni no mundume hana tacia mani wa Mount Kenya turanyita ni njui ni muigaga ithano muigaga ringi mukaiga 500 njegethina ri na ndirakirio ndirire mucara ri to muikijikie kagana mutingejikia riu ni ndiuka kagana kau ni murinjikia no muthi ona nie ri mutikendonye thiini wa sako iyo tondu thia kona iri o guku nigetha sako ino iretwo ukimwi ategethana ukimwi boda ndu konyitete tari mukingo niona inyuire ni muracarire ritwa ritari na discipline niona inyuire riu ri ngukiuga atiriri turutithanie wira na andu ariku he mbeca cikoragwo kuo nyingi muno na tungeikara na atongoria itu wega nituguteithika inegene ritiri handu ritwaraga andu mwai tariu atumia aria maturaga manegenaga kuu nyumba kanegana kuu nyumba makihoyaga magituragia maruri mathumburaga arume ao ri kwao gutikuraga we ni urauga riu ni andu mundu ni akiriririe ona change ndionekaga na muthenya umwe ona mundu atomenyete bafu ona bathroom ni ugira ni wenda kumuruta korenda u ona andu othe kare araika ni araika ni withuiri etuikara hau turi na baba
no tukauga murute wira na turutithanie wira na inyue gutire supermarket ya Azimio kana ya Kenya Kwanza ciothe tuthiaga handu hariku riu gavana clean rora andu aya wega ici ni cio kura ciaku ciothe taci rogo ici ciothe ni ciaku ciothe kathi ciake mena wa muratha na andu acio othe reke tugie thayo thiini wa Kiambu tugie thayo thiini wa Kenya na twiyuria atiriri niki kiratuma haha nikawira Mwangaza ririgi wa muratha ririgi Moses Kuria ririgi wa iguru ati kario ha centru tio kane mwena hakiri tole ndireyuria we ni murarora mukono oro cio riu ri uguruki wothe uria muru urareho ha centru ona andu aya ri matikiwa intelligence magitwarire mutheko uria Rutoi makimwire haha ri hena maundu marathii na mbe no uyu uracocera ngo icio kai mutamuge muturia okone nyoke kiringo mutwe kiehere to ni imwe kana igiri aya marathii macoceire ni ndio na maundu maingi gwenda mwike uguo ri monjere ka ndute kindu kandige ndio iro ama ndigiruta kindu agiko mutingi ndeithia kuruta ndiranyita ndakoretwo ndi boda ndi wake nda maithikiri na ki ni ndio ndo itoe na ruti ha ndio kinya nyumba yake itagwo Mubi House ha ni mumiwe kinya rira guko kwara iwanja na rimwe ri ona thirikari ya county ya Kiambu ni mukwenda mukaragia na andu atheri magatia kuoyaga mugunda munene tario mena taito ya maundu mothe nduranyita maga rugiri rugacoka cokio guo nigetha at least jesi one kwa kuiga tuthii kana nagakwire na kwirera kana tiguo ndikuririkana haha he hindi imwe ndacaragia nyumba ndona kanyumba ga ciringi 50 na ni ndaturire na tondu gavana haha ni akwenda kwaria ri ni wenda atigira uhoro ucio nigetha uhoro ucio ri ukinyerie William na andu aria angi mena kuu rugongo na nikinyerie baba na guku kana atia no riu twatonya wira irima wa development ri reka twaranirie wega kana tiguo ndacari uguo ngona ni kunyitanu muno he mundu ungeteithiriria ungejikiriria to muratheki uguo ni hari haya tarehe kamuira ndute oko we na kanyamwe hau na ni uguteithia boda toka nako na ni jarie gakwa haha le kora guku matia ukua mikora riu turite wira uria rugamite nigetha tuthii na mbere wega Ngai amurathime na mwike wega na we ni kindu urarehe kana niki ni wapata. Thank you very much. God bless you. Asante asetolere chairman rohe makofi ya chairman.